Poštovani gledatelji, dobar večer. Evo nas u areni s Tihomirom Dujmovićem, tako se zove najnovija politička emisija, najnoviji politički talk show u kojem ću pokušati bistriti sve one teme i sve one detalje koje hrvatskoj javnosti nisu do kraja poznate, a meni se čini da bi bilo korisno i da bi bilo dobro da ih razumiju, da ih znaju do zadnje tančine. Bombardirana raznim informacijama o financijskom stanju Hrvatske države, moglo bi se reći da je šira hrvatska javnost zapravo sluđena raznim informacijama. Nema nikakve dvojbe da se, kako i premijer tvrdi, u Hrvatskoj doista živi bolje nego ikada ranije. To je statistika neumoljiva. Statistika jasno govori da imamo najveću zaposlenost ikada, kao što govori da imamo najmanju nezaposlenost ikada. Hrvatski turizam ruši doista sve rekorde posjećenosti, kao i najveću zaradu, baš ove godine, ali i prošle godine, a statistika isto tako govori da smo dosegnuli 77% prosjeka standarda Europske unije. No, znate kako se kaže, postoji velika laž, mala laž i statistička laž. Tako da sve ove brojke imaju onu drugu stranu medalje koja se obično ne otvara, pogotovo se detaljno ne otvara, i zapravo nikada koncizno, jasno i glasno, pedantno isto toj hrvatskoj javnosti ta druga strana medalje nije predstavljena. Zato večeras u prvoj emisiji ovog talk showa o toj drugoj strani naše zlatne gospodarske medalje razgovaram sa ekonomistom, uspješnim gospodarstvenikom, a i nesuđenim premijerom, jer je u onoj krizi Karamarkove, odnosno Oreškovićeve vlade, kad je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović pripremila i formirala tehničku vladu, za premijera odabran upravo moj večerašnji gost, gospodin Damir Vanđelić. Poštovani i dobrodošli. Hvala lijepo i hvala vam na pozivu. Gospodine Vanđeliću, saborska rasprava oko rebalansa proračuna, kao i premijerovo obraćanje parlamentu pa i javnosti, izbacila je u prvi plan upravo ovu statistiku koju sam uvodno spomenuo, ali i brojne rupe u proračunu o kojima se šuti. Prvo i osnovno što mi se čini da bi javnost trebala razabrati, je li Hrvatska država u zadnjih četvrt stoljeća svog postojanja i jednu godinu preživjela bez vanjskog zaduženja. Vidio sam recimo jedan podatak da se manje od 50% novca za mirovine skupi uplatama, a cijeli ostatak isplate mirovina svakog prvog mjeseca zapravo se zaduženjem izvana financira i sufinancira. Kako tu statistika stoji? Pa gledajte, kada vlada predlaže proračun općenito, znači u prosincu svake godine, pa radi i rebalans, po meni tu nedostaje jako puno informacija zašto se neke stvari mijenjaju. I bilo bi dobro zapravo imati i neke nefinancijske kriterije. Primjerice, broj zaposlenika u javnoj upravi je jako narastao. Znači od početka Plenkovićevog mandata 18.300 novo zaposlenih u javnoj upravi koji uzrokuju dodatna, zajedno sa povećanjem plaća, otprilike 2,7 milijardi eura godišnje. Također ti zaposlenici imaju dodatnih 700 milijuna eura materijalnih troškova, dakle tu su uredi, računala i razni drugi troškovi vezani uz same zaposlenike, a to se zapravo ne vidi. Dakle, mi obično vidimo samo brojke u milijardama koje su velikoj većini građana zapravo teško razumljive, imaginacija, a i stručnjacima je teško razlučiti u tom proračunu zapravo o čemu se radi, budući da nedostaje jako puno podataka. Rebalans nije ni po čemu neuobičajen, ima ga i Hrvatska, imaju ga i druge zemlje. Ono što je recimo kod nas neuobičajeno da dosta ležerno, ja bih rekao čak i oporba, pristupa tome da je naš proračun redovno u deficitu. Što to zapravo znači? Znači mi u zadnjih nekoliko godina imamo različite stope deficita, no međutim sumarno u zadnje 3 godine to je preko 5 milijardi eura. To znači da smo se negdje morali dodatno zadužiti. Jednostavno grubo. Pa u prosjeku, da. Mislim, to zavisi zaista o ostvarenju samog rasta stope BDP-a, koja je na klimavim nogama, budući da dobar dio rasta BDP-a počiva na nečemu što nije održivo, a to su turizam dugoročno. Dakle, on je vrlo nestabilan, volatilan. S druge strane, tu su dotacije iz inozemstva od naših iseljenika. One će također kopniti, one danas dolaze i čine značajan dio našeg BDP-a, oko 7% BDP-a dolazi od dotacija.
To je ogroman iznos, to je recimo 5 do 7 puta više nego u zemljama poput Češke i Poljske, koje su također imale dobar dio stanovnika koji su odlazili iz njihove zemlje. To vam samo govori o tome koliko je kod nas to neprirodno velik broj. A naravno, te dotacije će se smanjivati. Turizam će uvijek biti volatilan. Da li je riječ o nekakvoj epidemiji, da li je riječ o ratnim uvjetima koji bi se također u bliskom razdoblju mogli dogoditi, turizam je volatilan. Nama nedostaje industrija, nama nedostaje u samom proračunu Vlade Republike Hrvatske inicijative za obrazovanje, za diverzifikaciju industrije i tako dalje. To je ono što ljudi obično ne vide. Dakle, zadužujemo se svih zadnjih 25 godina. Ne, nama javni dug raste cijelo vrijeme, znači samo za vrijeme Plenkovićevog mandata od 2016. od lipnja pa do danas taj dug je narastao ukupno oko 14 milijardi eura. Zamislite se, oko 51 milijardu eura je ukupan dug Republike Hrvatske, od toga je negdje vanjski dug otprilike 29 milijardi eura, dakle inozemni dug. Ostalo su zaduženja na domaćem tržištu, između ostalog i putem trezorskih dionica i tako dalje. Tako da dug je zapravo relativno velik, ali ono što je najgore od svega zapravo nije ulagan taj novac u nešto što će u budućnosti vraćati novac ili ono što je možda još i važnije, zadržati građane da ostanu u Hrvatskoj. Najveći politički, ja mislim, minus ove vlade je što je za vrijeme njihovog mandata, odnosno ovog već trećeg, zapravo negdje oko 360.000 ljudi otišlo iz Hrvatske. Otišlo nam je sve ono što vrijedi oko njih, dakle kad bi to pokušali financijski odrediti, to su desetine milijardi eura koje ti ljudi vrijede u trenutku kad su otišli, a tek u budućnosti još vjerojatno još barem 20-30 milijardi eura do kraja njihovog radnog staža. To je jedan ogroman gubitak. Ovo za mirovine, je li točno da se za mirovine skupi manje od 50% uplatama, a da ostatak država daje zapravo zaduženjima izvana? Da, točno. Dakle, negdje oko 45-46% izdataka za mirovine dolazi iz samog prinosa nas koji radimo u sustavu solidarnosti kao što je mirovinski sustav. Činjenica je da taj sustav solidarnosti neodrživ, budući da je broj umirovljenika neprirodno velik. Dakle, mi bi trebali imati 3 zaposlena na jednog umirovljenika, mi smo otprilike na jednog zaposlenog 1 umirovljenik. To je neodrživ sustav. Dakle, Velika Britanija i Njemačka imaju otprilike 3 zaposlena na jednog umirovljenika. Stoga je naš sustav neodrživ, kao što su i ostali dijelovi naših financijskih stavaka u proračunu realno neodrživi ili ne odgovaraju trenutnom stanju. Da proćemo detaljno taj dio, ali premijer bi on sad rekao da zaduženje izvana su u okviru dopuštenih zaduživanja kako ih propisuje Europska unija, plus činjenica da se ne zadužujemo vani, nego se zadužujemo putem trezorskih zapisa unutra, da tako kažem. Dakle, da cijela ta priča uopće nije problematična. Pa kad gledate omjer javnog duga i BDP-a, premijer je naravno tu u pravu, dobro su ga savjetovali i to je narativ za PR odličan. No međutim, kao i u svakoj obitelji, kad se zadužujete, najvažnije pitanje je za što se zadužujete i da li ćete moći vratiti. Na oba ova pitanja odgovor zapravo nije lijep. Prvo, pitanje je da li je održivo i da li ćemo mi moći vratiti te dugove, budući da se sve to temelji na tome da će situacija biti sjajna i da će biti bez rata i bez epidemija, bez bilo čega. Nažalost, recentno u zadnje 3 godine stvari koje se događaju, vidimo da je zapravo svijet postao nestabilniji, opasniji i neizvjesniji nego ikad prije. A drugo, dakle, rast BDP-a je problem. No, međutim, kamo smo mi taj novac uložili? Da li će to što smo ulagali, što smo potrošili, vratiti novac? To je problem zato što se vidi da nama raste javna uprava, privatni sektor nam zapravo pada, čak i po prosječnoj visini plaća i ukupnom utjecaju na BDP. Dakle, to jednostavno nisu dobri trendovi. Dobro, ali je li ovaj rebalans, kao što oporba tvrdi, bio nužan u ovako velikom iznosu zbog činjenice da se zbog izbora šakom i kapom dijelilo, povećavale plaće? Kogod je od sindikata šta tražio, dobio koliko god treba. Je li to razlog ovako velikog rebalansa? Pa naravno, da. Mislim, premijer je zapravo uvijek radi izbora bio sklon davati šta god treba. Dakle, samo povećanje plaća u javnom sektoru. Kako mi se uvijek? Uvijek. Dakle, on ima jako dobro tempirane. On tijekom
recimo 3 godine mandata, on uvijek nešto sitno daje. Stalno otvara, znači on svaki dan otvori neku školu, cestu, most, a neke i po par puta. Dakle, to je tipična politička svinjarija. No, međutim, u njegovom ponašanju se vidi da pred izbore počinu veliki darovi. I to i sindikati znaju, svi to nanjuše, dolaze na njegova vrata. Onda ima onaj glumljeni cijeli zapravo scenarij u kome on kao opire se, pa ne može, pa može, pa ima neki pregovarački tim, a svi znaju da on na kraju odlučuje o tome, jer je tako hijerarhija vlasti postavljena i on vrlo tvrdo svoju funkciju zapravo primjenjuje na sve svoje suradnike, tako da mogu oni pregovarati kaj god hoće, bit će onako kako on kaže. A on uvijek napravi isto. Ritual je isti, zapravo nekakav folklor, a na kraju on da. I sad je sam pitanje hoće dati 5, 10, 20% i tako dalje. Zadnji put je bio COVID, ne? Predzadnji put. Da, i to su sve sredstva koje su se bacala bez jasne strukture. Kad ste spomenuli COVID, tamo je također velik dio novaca dan. Neke tvrtke koje su danas, nažalost, u stečaju, da su dobile tad novac u COVID-u, a COVID ih je jako udario, vjerojatno bi preživjela. Ne? Jedan od njih je i Varteks, primjerice. Ne? No, međutim, tad nisu dobile. Ono drugi dio novca koji vlada cijelo vrijeme šalje, zapravo imate presmiješnih primjera u praksi gdje novac dobijaju ljudi za nešto što je potpuno neodrživo. Mi europske sredstva koristimo da bi obnovili neki kamenolom koji ćemo pokazivati turistima koji više nikad ne dođu na taj kamenolom. Mi uređujemo muzeje. Na tim muzejima mi ne zarađujemo. Oni su nam samo trošak. Mi smo presiromašna zemlja da imamo ovoliko spomenika kulture, ovoliko muzeja i tako dalje. Mi moramo debelo promijeniti našu industriju da bude profitabilnija, da bi mogli zapravo uzdržavati ovoliku javnu upravu i ovoliko zapravo neproizvodnih djelatnosti koje financiramo cijelo ovo vrijeme. Dobro, jedna od stvari koja mi je upala u oči sad oko ovog rebalansa je činjenica da je, dakle, Hrvatska je rekla mi smo za 5% odvajanja za NATO. Hrvatska je rekla razumijemo da se moramo naoružavati i krenula je u tom smjeru i u tom kontekstu. Ministar Ramušić radi po meni sjajne poslove, napokon je taj segment pokrenut, ali onda dođe rebalans i u tom rebalansu se Ministarstvo obrane uzme 160 milijuna eura u godini kad kreće novo novačenje. Dakle, pokazuje se kao da nema neke strategije. Kako isto vrijeme možete reći, može 5% BDP-u, krenimo s naoružavanjem, u prvom rebalansu uzmete tom isto Ministarstvu obrane te novce. Što govori ta slika? Pa to govori zapravo opet o tipičnom ponašanju Plenkovićevih vlada do sada. A to je pričaš jedno, radiš drugo. Naši partneri nam to jako zamjeraju, zato što smatraju da je Republika Hrvatska vrlo nepouzdan partner. Znači, mi smo rekli, mislim, prije godinu dana, da će naše izdvajanja za vojne i sigurnosne potrebe biti reda veličine 2%. To je substandardno za današnje potrebe i za NATO. I onda smo zapravo javno unutar NATO-a govorili o tome da smo spremni ići i na 5%. Međutim, ovaj rebalans proračuna ne govori o tome. A da ne govorimo o tome da zapravo mi danas imamo vojnika pa vjerovatno 3 put manje nego što smo imali 90. godina Hrvata u JNA. Dakle, mi imamo, mislim, 89. 90. da je procjena Hrvata koji su bili u JNA negdje 35-40 tisuća. Mi danas imamo 15 tisuća vojnika koji su aktivni. To je premalo za današnje potrebe i sigurnosno, a i u svakom drugom pogledu. Dobro, neki su drugi uništili Hrvatsku vojsku, rekao bih. Neke druge generacije i neki drugi političari, odnosno neke druge. Pa 9 godina je po meni bilo dovoljno da promijenite žestoko taj trend. Vi danas imate, ne znam, evo, recimo gledamo Istru. Ja mislim da u Istri ako ima 200 vojnika, to je to. To nije normalno. Premijer govori o kreditnim rejtinzima stranih agencija koje Hrvatsku sad stvarno pozicioniraju na nekim relacijama koje su bili nezamislivi do danas. Vidim iz onoga što povremeno objavljujete ili nastupate, ne držite puno do toga. Ovako, činjenica je da popravak kreditnog rejtinga nije rezultat reformi ove vlade. Popravak kreditnog rejtinga je
ponajviše zbog toga što smo zapravo ušli u Europsku uniju i na kraju krajeva uveli smo i euro. Na taj način nam se smanjio i valutni rizik, a jednim dijelom i strukturni rizik. Kod takvih promjena ono što se događa, banke, osiguravajuća društva imaju puno manje pritiske na tehničke i matematičke pričuve. S druge strane, oni koji se zadužuju trebali bi imati nešto povoljnije kamate, no međutim vidimo da se to u Hrvatskoj zapravo nije dogodilo. Kamate nisu bitno niže, stanovnici i dalje teško dolaze uopće do kredita, što znači da se smatra da je još uvijek naša ekonomija vrlo visok rizik, ali to jako dobro zvuči. No međutim, činjenica je da ova vlada ništa nije napravila u smislu reforme ukupne javne uprave koje bi trebalo doprinijeti zapravo povećanju ovih indeksa o kojima govorimo. Dobro, jedna stvar se ne može negirati, to je permanentni rast BDP-a. Kad to usporedimo sa onom katastrofalnom Milanovićevom ekipom u kojem godinama je BDP svako tromjeseče padao, tu se vidi neka razlika. Što to supstancijalno govori i da li nešto govori? Pa nažalost, činjenica je zapravo sljedeća. Naš rast BDP-a je najviše uvjetovan sa nekoliko parametara koji se međusobno nadopunjuju. Prvi je da je cijela naša okolina raste u BDP-u. Zamislite se da svi naši susjedi padaju, Italija, Njemačka, Austrija, Mađarska, pa i mi bi padali. Jel? Budući da oni svi rastu i mnogi od njih rastu i brže nego mi rastemo, a neki su imali već odavno BDP koji je bio puno veći. Prema tome, naš rast BDP-a je uvjetovan okolišem u kojem se mi nalazimo. Da se nalazimo u središnjoj Africi, teško da bi ovak rasli. Mi se nalazimo ipak u Europi, dio smo europskog kontinenta i naravno da naš BDP raste kako i susjedi rastu. Drugi razlog rasta BDP-a je iseljavanje stanovništva i povećanje dotacija iseljenika koji su otišli i sad zapravo na neki način hrane svoje očeve, majke, djedove, djecu, rodbinu i tako dalje. To je ogroman utjecaj na naš BDP. U zadnjih 10 godina on je narastao praktički 5-6% BDP-a svake godine. Sada iznosi otprilike 7%, čak i nešto više. Ne? I treći važan razlog je turizam. Dakle, jedna bitna grana naše ekonomije koja prevladava samo zato što industrije nema. Evo, i to su vam razlozi zašto mi živimo sve bolje. Naravno, ne treba zaboraviti još dva segmenta, sad sam nabrojao 3. Ta dva segmenta su europska sredstva koje ovdje dolaze. Mnoge tvrtke žive i rade na projektima koji se financiraju iz europskih sredstava i naravno da stoga bolje živimo. I zadnji 5. faktor je to ukupno naše zaduženje. Dakle, ako se vi zadužite da bi nekome podigli plaću u javnoj upravi 45%, pa naravno da taj čovjek ima osjećaj da bolje živi. Ali ljudi unaprijed smatraju da je proračun vlade nešto što je fiktivno i što nema veze s njima. Ima. Republika Hrvatska je kao jedna velika obitelj. I ako se ta obitelj odluči kupiti Ferrari i zadužiti se, naravno da će percepcija biti da oni su vrlo uspješni, gledajte, pa oni vode Ferrari. Pa onda će odlučiti uzeti još neki kredit za putovanja, pa će putovati, pa će drugi ljudi reći, gledajte, oni zapravo u Hrvatskoj fenomenalno žive. Putuju, imaju Ferrari. Da, ali sve iz kredita. I kamo su ti krediti otišli? Otišli su zapravo na potrošnju i percepciju da mi dobro živimo. Običan svijet sve ove relacije o kojima mi govorimo gleda puno praktičnije. Kad uđe u trgovinu, koliko može kupiti danas u odnosu na ono pre 6 mjeseci, godinu dana ili 2 ili 3 godine. I onda se malo pomalo dođe do toga da živimo u inflaciji. Sad je za inflaciju premijer uvijenim riječima, ali dovoljno jasno, zapravo optužio Hrvatsku narodnu banku, a odande mu je stigao jedan diskretan odgovor da nije HNB bila ta koja je mahnito zapošljavala u državnim firmama. Ja sam našao podatak da je u Hrvatskoj rast mase plaća 3 puta veći nego u cijeloj eurozoni. Je 3 puta veći nego u eurozoni. U tom kontekstu rekordna zaposlenost se tiče u prvom redu tog mahnitog zapošljavanja u okviru državnih firmi, a ne procvata zapravo gospodarstva. Kako je vaš pogled na to? Je li za inflaciju kriv HNB? U dokumentima koji reguliraju rad HNB-a piše da je HNB zadužen za inflaciju u sklopu monetarne politike, ali je li HNB jedini krivac za tu priču?
ja bih volio da u Republici Hrvatskoj sve institucije, pa tako i HNB, obavljaju svoju dužnost. Ova lagana kritika HNB-a prema vladi Republike Hrvatske je više posljedica potencijalnih kadrovskih promjena u samom vrhu HNB-a. Dakle, guverner HNB-a je po novinskim člancima dobio uvid u to da bi zapravo mogao dobiti nasljednika, a od njega se očekuje da negdje ode, možda na bolje mjesto, a možda i ne. Tako da HNB se donekle ohrabrio, a trebao je to zapravo cijelo vrijeme činiti. Da, HNB je u pravu. On ne može utjecati na odluke vlade Republike Hrvatske koje mogu biti vrlo čudne. Primjerice, vi nanosite štetu na prihode u proračun na način da opraštate poduzetnicima razne dugove. Dakle, mi smo imali situaciju, ja sam o tome također govorio, da recimo za nedodavanje aditiva u gorivo i CO2 emisije vlada Republike Hrvatske je trebala naplatiti nekih 40-50 milijuna eura te godine od poduzetnika. Ona im je to prijedlogom odluke i odlukom vlade, prijedlog odluke je došao od ministra gospodarstva, onda odluka vlade je donesena, oni su zapravo 70% tih dugova oprostili i naravno nisu trebali. Ponovno smo kondicionirali druge poduzetnike koji su dodavali aditive u gorivo i poručili smo im da su budale. To redovno naša vlada radi. A onda ste imali situaciju da je vlada donijela odluku, odnosno ministar financija tada, da neće naplaćivati PDV za takozvanu unutarnju potrošnju u rafinerijama. To nije isto također bio mali iznos, mislim da su jedne godine naplatili skoro 50 milijuna eura i onda su to prestali činiti. Onda imate situaciju da vlada Republike Hrvatske dotira određene poduzetnike i svojom diskrecijskom odlukom kaže evo vama 30 milijuna, evo vama 40 i tako dalje za određene situacije u kojima se vi nalazite. To je sve nesmotreno, na to HNB nema utjecaja. A činjenica je da povećanje plaća, povećanje broja zaposlenih u javnoj upravi, neefikasna javna uprava koja ometa poduzetnika da budu efikasniji, zapravo doprinosi rastu inflacije. I tu je, ja bih rekao, HNB na dobrom tragu, samo nije rekao sve što ima, nego je samo natuknuo jednu sitnicu. Kako vi ocjenjujete rad guvernera? Slušajte neki dan ekonomista Vidakovića, baš je bio onako jako oštar prema tome, tvrdeći da guverner jednostavno svoj posao ne radi već godina. Pa tu se moram sa gospodinom Vidakovićem složiti. On ima dobar i duboki uvid u to što radi HNB i to je područje njegovog interesa. Ja bih se složio da se i guverner, ali cijeli HNB pravi mrtav cijelo ovo vrijeme. Ali mislim da im je to i za njihovu karijeru jako pametno, jer kada bi radili analize koje bi stvarno pokazivale kamo Hrvatska ide, mislim došlo bi u nemilost premijera, došlo bi do smjene i on bi tamo stavio ljude koji šute kao što stavlja u sve agencije. HERA, HROTE, HANFA, cijelo vrijeme stavlja ljude koji samo šute. Je li to modus operandi zapravo? Je. Uništavanje institucija, ja bih rekao, u osnovnoj knjizi koju premijer Plenković primjenjuje i to je jako dobro. On je i školovan kao netko koji je zapravo diplomirao na tome kako manipulirati javnošću, ali također ja bih rekao da je u svom užem krugu, možda i od obitelji, imao ljude koji su mu govorili zapravo kako uvesti autokraciju. I kako to zapravo je jedna prekrasan način društvenog poretka. Ja se naravno kao nekakav liberal i demokrat s tim ne mogu nikako složiti. Ja smatram da su institucije to što čine zemlje boljima. Na kraju krajeva postoje i recimo Acemoglu i Robinson su 2016. ja mislim dobili Nobelovu nagradu za knjigu Zašto nacije propadaju i upravo tvrde da one nacije koje su uspješne imaju jake institucije. Te institucije su korektiv i jedna drugoj, ali i vladi koja je zapravo demokratski izabrana da neke stvari može i ne može raditi. Bez obzira je li to pravosuđe, je li to HNB ili energetika ili bilo što drugo. Kod nas sve ide iz premijerovog ureda. Tu se dijele novci za europska sredstva, tu se odlučuje o plinu, tu se sve odlučuje. Dobro, evo malo još statistike, sad ste spomenuli europske novce. Hrvatska je od 2013. poštovani gledatelji do 2023. uplatila u Uniju 5 milijardi i 380 milijuna eura, a dobila je 19 milijardi, dakle u suficitu smo 14 milijardi eura. Za punu informaciju,
Za isto to vrijeme u Uniju je otišlo, odnosno došlo nekoliko stotina tisuća školovanih Hrvata, čije školovanje je platila Hrvatska država, a plodove tog školovanja uživaju drugi, a o tome se nikad ne govori, a i to je ukupni ceh naših sjajnih odnosa sa Unijom. No, zadržimo se na činjenici da smo dobili 14 milijardi eura u 10 godina više nego li smo dali. Sad mene zanima, ako nemamo industriju, ako nemamo poljoprivredu, ako je otišlo 400.000 ljudi van, u što je utrošen taj novac? 14 milijardi eura je novac koji bi se morao fizički vidjeti. Ma ne, vidi se on fizički, nije to uopće sporno. Dakle, onih 1,5 milijardu utrošenih na obnovu od potresa se vidi, nije da se ne vidi. No, međutim, to je ono, kako kažu u Dalmaciji, štuka i pitura, to je samo vanjska fasada, jer realno nama za primjerice obnovu od potresa treba 10 puta veći iznos od toga. A taj iznos se nikad neće potrošiti. Znači, potrošili smo ono što je dala Europska unija iz Fonda solidarnosti, u koji, by the way, i mi uplaćujemo, a još otprilike toliko ili nešto više će se dati za obnovu od potresa i staće se. Znači, moja procjena će se na obnovu od potresa potrošiti 5 puta manje nego što bi trebalo. Zatim, mi jako puno ulažemo u dječje vrtiće, osnovne škole i tako dalje. No, međutim, činjenica je da mi đaka imamo sve manje, a staraca sve više. Jako malo staračkih domova se gradi. Već kad govorimo o tome, zapravo da bi htjeli akomodirati naše građane tamo gdje treba. Onda imate obnove muzeja, imate obnove ureda, dakle vladini uredi, Sabor, gradski uredi grada Zagreba. Svi se oni obnavljaju europskim sredstvima i to iz MPO-a. To je nužno, ne? Pa ne u toj mjeri. Dakle, mnoge od tih zgrada su izdržale potres i možda su trebale jedan manji dio konstruktivne obnove, no međutim oni idu u takozvanu cjelovitu obnovu koji MPO zapravo ne financira, nego djelomično financira, moramo dobar dio novaca dati sami. A cjelovita obnova znači sve. Znači to vam je novi kablovi, novi stolovi, novi namještaj, novi prozori i tako dalje. A ja se pitam da li to nama treba. Ja smatram da nama treba manje javne uprave, manje lokalne uprave, manje pravilnika, zakona, raznih skrivenih troškova i općenito usporavanja poduzetnika. Ne? Tako da mi smo ulagali u stvari koje u budućnosti neće proizvoditi. Jako malo sredstava iz Europe je otišlo poduzetnicima. Dobro, jesmo li taj novac, tih 14 milijardi eura, dobili po jasnoj logici funkcioniranja europskih fondova ili barem jednim dijelom zahvaljujući diplomatskom lobiranju i statusu Andreja Plenkovića u Europskoj uniji koji je više nego pristojan? Pa da smo mi ulazili u Europsku uniju kao zemlja koja ima najviši BDP, kao zemlja koja ima vrlo razvijenu industriju, obrazovanje, zdravstvo, nama Europska unija bi dala puno manje novaca. Mi trebamo biti svjesni da novac koji smo dobili od Europske unije na neki način reflektira nazadnost koju mi imamo. Dakle, mi smo ušli u Europsku uniju kao zemlja koja je u mnogim stvarima bila najlošiji pripadnik te, ja bih rekao, svjetske elitne financijske udruge. Dakle, to je prva stvar koju trebamo uvijek imati na umu. Dobili smo puno novaca jer nismo bog zna šta. Jel? Druga stvar je podjela europskih sredstava ide po strogo strukturiranim programima i procedurama. Vrlo mali utjecaj možete postići lobiranjem. Možete dobiti prije isplatu sredstava ranije, možete eventualno dobiti neke prolongate i tako dalje, no međutim to u esenciji ne mijenja stvari. Dakle, lobiranje koje možete imati u Europskoj uniji oko dobivanja ukupnog iznosa sredstava je vrlo limitiran. Dobro, a poznato je recimo da u Uniji postoji fond za pomoć širenja monetarne unije. Mi smo recimo iz tog fonda dobili više od 2 milijarde eura kod uvođenja eura. Je li realno nakon uvođenja eura krenula ova nezaustavljiva inflacija ili je to mitologija? Pa ovako, uvođenje eura ima opet nekoliko faktora koji su utjecali na inflaciju. Dakle, jedan dio inflacije nama je uvezen. A zašto? Zato što Europa je imala sustav takozvanog quantitative easinga. Quantitative easing nije ništa drugo nego štampanje novaca na način da zapravo Europska središnja banka preuzima loše kredite. I to je meta koja jako sporo putuje. Riječ je otprilike 4.000 milijardi eura.
Dakle, još je opet jedna brojka koja je mnogim građanima neshvatljiva. Quantitative easing preko Europske središnje banke je bio jedna ogroman potez koji je potegnuo industriju, općenito je održao europsku industriju da krene ubrzanim stopama rasta, no međutim mi ulazimo u Europu kada to quantitative easinga više nema, od njega nemamo koristi, ali imamo posljedice. Jer to je jedna inflacija dugog štapa. No međutim to je recimo možda 1/7 ukupne inflacije koju mi imamo u Hrvatskoj. Jedan dio pripada i prilici koja se rađa. Vi kad imate konverziju, poduzetnici naravno kod zaokruživanja, kod promjena cijena i tako dalje, iskoriste tu priliku. To je normalno, to je njihova priroda, oni su tu da zarade. Na državi je da to spriječi, da to drži u određenim granicama i tu država opet nije odigrala svoju ulogu. Imali smo smiješnih situacija gdje je ministar diktirao koliko će koštati piletina, naravno na slobodnom tržištu, onda drugi dan te piletine više nema. Ne? Pa ja bi, ne znam, da je mljeveno to košta toliko. Ja osobno sam se iznenadio jer imam OPG pa proizvodim između ostalog i jabuke. Kad su nas nazvali iz dućana i rekli, ali ne možemo vam dati tu cijenu jabuke. Ja sam mislio da oni pregovaraju. Oni su rekli, ne, to je odluka vlade. Samo za jednu vrstu jabuka su odredili cijenu. Tog nema ni u staljinizmu. Dakle, to je jedan atavizam koji je naša vlada imala u pokušaju kontrole inflacije, koji je sulud. To samo govori o, ja bih rekao, akademskim kapacitetima ljudi koji rade oko Plenkovića, koji su dobri jer slušaju i lojalni su, no međutim realno nemaju kapaciteta nositi se sa problemima. Tako da inflacija koju mi imamo je vrlo visoka. Mi praktički imamo skoro pa najvišu inflaciju u Europskoj uniji. O tome se malo govori. Kad slušate, ja sam jedan dan slušao HRT i prenerazio sam se kad sam vidio da voditeljica kaže inflacija u Republici Hrvatskoj je narasla. Mislim da je tad ona spomenula 3,7% iznosi. Ali znate, još imaju 2 zemlje koje imaju više od nas. Novinarski uravnotežena informacija bi bila da je rekla, znate, ima 26 zemalja koje imaju manje nego mi. Dakle, nismo mi baš bog zna kakvi, jel? To vam je ta priča, velika laž, mala statistička laž. Da. Tako da, evo, ta inflacija zapravo je posljedica loših koraka. Ja mislim da smo trebali prihvatiti euro, koliko god bi ja volio da imamo kapaciteta imati vlastitu valutu, ali mi smo relativno mala zemlja. I nama odgovara da prihvatimo euro. Tu je više bila stvar u tome da su nam mnogi, pa i Njemački institut i određeni Nobelovci savjetovali da to ne činimo sada, jer je krivi dio ciklusa. Jel? Vi dolazite jednostavno u vrijeme kad se ne isplati prihvatiti euro. Trebali smo ga ili prihvatiti puno prije, jer mi smo puno godina izgubili na to da nismo to zapravo učinili, a već kad je došlo vrijeme, ja mislim da je to gospodin Plenković napravio najviše zbog svoje reputacije u Europi. Evo, i to sam napravio, jel? Da, ali napravio se to u krivo vrijeme. Dobro, vidio sam da ste alergični na onu takozvanu socijalnu pomoć koju je vlada tad radila upravo sa formiranjem, mislim, 50 ili 100 artikala. Ne mislite da je ljudima sa 300, 500, 600, 700, 800 eura mirovine to bilo od pomoći? Pa da, ali veća pomoć bi im bila da su oni dobili novac i da su oni odlučili koje artikle će oni kupovati. Moguće je da neko ima neke zdravstvene probleme i htio bi taj novac iskoristiti možda za neki drugi lijek ili za nešto drugo, jel? Ili fizikalnu terapiju. Ja sam mišljenja da bacanje takvog helikopter manija na način da diktiraš neke cijene, da subvencioniraš gorivo, znači neko je subvencionirao i nama dvojci gorivo. Ali ne samo nama dvojci. Subvencionirao je svim turistima koji su dolazili u Hrvatskoj gorivo. Subvencionirao je za 300.000 transfera kroz Hrvatsku onim kamionđijama gorivo. To mislite, na koji način? Pa vi kad vlada je diktirala cijenu goriva i držala ju vrlo niskom. Na taj način i prihodi vlade od PDV-a i svega su bili puno niži. Dakle, mi govorimo o jako, jako velikim iznosima. To je skoro 2 milijarde eura godišnje je razlika. Ali tim subvencioniranjem ja sam više sklon tome da vi držite cijene nek idu kak idu. A vi socijalno imate nekoliko vaučera. To je i Austrija radila. Austrija je imala energetske vaučere. Rekla je, svaka obitelj će dobiti, ne znam, par 100 eura ovoliko. A obitelji koji imaju prihode koji su manji od, dobit će još dodatno određene energetske vaučere. Pa onda vi odlučite da li ćete kupovati naftu, da li ćete kupovati drva, da li ćete plaćati struju ili ćete se kupiti dekice pa ćete zašparati za djecu, za kruh, za ne znam za što. Dakle, ja mislim da je puno bolje ciljanje socijalnih mjera kad idu stvarno na pojedinca i dopuste da on u svojim okvirima odluči što će. Ova vlada je rekla, imat ćete jeftino gorivo i imat ćete jeftinu mljevenu piletinu.
a nekom to ne odgovara. Dakle, ali što je najbolje od svega, tu jeftinu piletinu imali su i turisti iz Njemačke koji dolazi kod nas. To je suludo. Mi smo subvencionirali ljude koji su bogati. Da, evo kad smo kod poljoprivrede par podataka, pa bih vas molio da mi malo detaljnije objasnite. Brojke vezane uz poljoprivredu, poštovani gledatelji, su zapravo zastrašujuće. Hrvatska danas uvozi hrane u visini veće od 6 milijardi eura. Mi smo u zadnjih 30 godina proizvodnje, recimo goveda, smanjili ravno za 100%, ravno za 50%, sa 830 na 440 tisuća. Prepolovili smo. Slično je sa svinjama, slično je sa peradi, a za cijelo to vrijeme izvoz hrane iz drugih zemalja Unije, dakle u drugim državama, je stalno veći od uvoza i taj izvoz je dosegnuo gotovo 600 milijardi eura. Nizozemska primjerice izvozi 7 puta više od nas, Danska 4 puta više od nas, Irska 3,5 puta. Nizozemska poljoprivreda izvozi 110 milijardi eura godišnje, Njemačka 80 milijardi, Španjolska 65, Italija 52 milijarde eura. Mi imamo prošle godine odnos uvoza i izvoza hrane, imamo minus u tome 2 milijarde i 100 milijuna eura. Dakle, sad to pitanje s poljoprivredom otvara more pitanja. Što znači imati, recimo, dobro naoružanu vojsku ako je nemate s čim hraniti? U ratu nećete moći uvoziti ni meso, ni piliće, ni kruh. Mi i kruh uvozimo i niz pekarskih proizvoda za puste 100 milijuna eura. Je li to pitanje nerazumijevanja? Je li to pitanje namjere? Kako je moguće? Mislim da smo stvarno lobotomirani. Za 30 godina bi shvatili da moramo poljoprivredu razvijati iznad svega. Kako je moguće da se to uporno ne događa? Iz godine u godinu svi mirno gledaju kako propada poljoprivreda i svi demagoški viču moramo nešto napraviti i ništa se ne događa. Da, potpuno ste u pravu. Mi imamo zemalja koje su nama slične, recimo po broju stanovnika i površini koju zauzimaju. Recimo Danska ima sličan broj stanovnika i sve, no međutim ima dvostruko veću produktivniju poljoprivredu. Naša poljoprivreda se iz perspektive vlada, ne samo ove vlade nego i prijašnjih vlada, više gleda kao jedna socijalna kategorija. Imamo jako puno usitnjenih malih OPG-ova i ne stimulira se njihova prodaja tih njihovih proizvoda, dakle da vi plaćate po prodanom proizvodu, nego mi imamo subvencije koje su plaćanje po hektaru, posijao si travu, stavio si neke lovke i tako dalje. Dakle, ne za proizvod, za stvarnu proizvodnju. I tu se vidi zapravo da ne samo ova vlada nego i prijašnje poljoprivredu tretiraju kao socijalnu kategoriju. U poljoprivredi Republike Hrvatske prosječan broj hektara je 3 do 8 puta manji nego ove zemlje koje ste spomenuli, Danska, Nizozemska i tako dalje. Kod njih prosječno, bez obzira što recimo Nizozemska nema puno zemlje, ali njihova prosječna gospodarstva su 7 puta veća nego što su hrvatska prosječna. Dobro, kako je to moguće? Nisu oni 7 puta pametniji od nas. Kako je moguće? Pa bojim se da jesu. Bojim se da jesu. Vi da bi poljoprivreda funkcionirala morate imati neke elementarne stvari. Prvo morate imati zajednički pristup tržištu. Dakle, nama cijelo vrijeme nedostaje da se primjenjuju primjerice. Evo, od 2016. Europa gura takozvane zelene politike, a zapravo se radi o lokalizaciji potrošnje poljoprivrednih proizvoda. Radi se o tome da ako vi proizvodite jagode, jabuke, bilo šta drugo, da se to koristi lokalno. I oni to stimuliraju, javni natječaj recimo za vrtiće, škole i tako dalje, mogli bi tu direktivu Europske unije, koju recimo Francuzi fenomenalno provode, napraviti na način da lokalni proizvodi dobiju više bodova zato što su lokalni. Europa to pravda CO2 emisijama i ona smanjuje zapravo te logističke pravce dobave. To je po meni plemeniti cilj, ali također je dobar jer vi možete lokalnu poljoprivredu jačati. Drugo, Europa... Županije, općine, gradovi, država, svi. Dakle, to bi trebalo biti, ja bih rekao, odluka vlade da se počne primjenjivati to. I one općine, gradovi i tako dalje trebali bi dobivati određenu penalizaciju ako to ne primjenjuju. Mene čudi recimo da je grad Zagreb koji toliko pokušava napraviti na smanjenju CO2 emisija, tera nas na bicikle i tako dalje, također sam nije prepoznao to, pa da jedna lokalna samouprava gura te zelene politike i pokušava što više dobavljati za svoje vrtiće, škole, staračke domove kojima ona upravlja,
dobavljati lokalne proizvode. Ali to vam vrijedi za sve. To vam vrijedi i za Dalmaciju, vrijedi za Istru i tako dalje. Znači, ta zelena politika Europske unije koja bi pomogla lokalnim poljoprivrednicima ne provodi se. Što je dalje važno? Ja osobno imam nekakvih 80-90 hektara zemljišta, pokušavam napraviti neko voće, masline i tako dalje. Ono što ja vidim da nedostaje je navodnjavanje i ulaganje u mehanizaciju. Znači, po mehanizaciji mi smo substandardni kad gledate ove zemlje poput Danske i Nizozemske. Tu govorim i o staklenicima, plastenicima, ne samo o traktorima. Zatim, jako važna stvar je navodnjavanje. Republika Hrvatska je trebala ulagati u sustave navodnjavanja i upogoniti ih što prije. Republika Hrvatska je čak potrošila na neke sustave, primjerice kanal Bič-Posut, koji je Republika Hrvatska financirala preko 100 milijuna eura, nikad nije pokrenut. Dakle, on je izgrađen, investiran, a ne navodnjava 20.000 hektara koji bi mogao navodnjavati. Da. I to vam je već sad 9 godina. Kako je to moguće? Zašto? Pa evo tak, živimo u zemlji u kojoj nema vlada fokus na to. Dakle, da smo nas dvoje u vladi i da smo u Ministarstvu poljoprivreda, mi bi insistirali da se taj sustav upogoni kako god. Jer ti benefiti od toga da ćete ga upogoniti će se vladi vratiti kroz veći PDV, kroz ovo, kroz ono, kroz povratak stanovništva u Slavoniju. Jer vi imate sve operacije iste. Sjeme isto, traktor isti, maltretiranje isto, briga ista, sve isto. A odjednom ćete dobiti 20-30% prinosa više jer je navodnjavanje bolje. Dakle, zašto to vlada ne pogura? Ja vam to nemam odgovora. Ali da li je tu neka namjera? Pa možda čuvaju zemljište za neko ko će to jeftinije kupiti, ne znam, teško je to reći. Jedna digresija, kad ste spomenuli grad Zagreb i bicikle, preporuka svima pa i vama, prije nego sjednete na bicikl, 11. 12. prvi, drugi mjesec, klima u Zagrebu, zrak u Zagrebu je jezivo sličan zraku u Sarajevu i Tuzli, dakle nekvalitetan je. Tjerat ljude da voze bicikl na zraku, ugledajte u mobitel kvaliteta zraka svaki dan kad sjednete na bicikle pa ćete vidjeti što udišemo. Najprije bi trebalo očistiti taj zrak, a onda ljude pozvati na bicikl, ali ovo je bilo samo moja digresija prema genijalnoj vlasti u Zagrebu. Dobro, kad sumiramo u 30 godina nerazvijene ili 25 godina nerazvijene poljoprivrede, zapravo pokazuje da nijedna vlada ne razumije važnost te poljoprivrede. Pa nažalost da. Uvozimo, pazite, 6 milijardi eura hrane. Mi živimo u vremenima u kojima je moguće da sutra rat krene. Razmišlja li iko o tome šta će ovaj narod jest ako uvozimo 6 milijardi eura hrane? Što će jest za 5 mjeseci rata? Ja mislim da vam oni o tome ne razmišljaju i zapravo ponekad mi prođe glavom činjenica da dve ključne stranke u Hrvatskoj su zapravo raskolile sve one koji su bili u Savezu komunista bivše Jugoslavije. No, međutim, ono što je tužno da izgleda da je u Jugoslaviji tretman poljoprivrede bio bolji nego danas u demokratskoj Hrvatskoj, koja za svoju opstojnost treba poljoprivredu kao što treba i vojsku, kao što ste vi malo prije naveli, te sinergije svih sustava. Dakle, recimo nas je INA financirala i zapravo opskrbljivala tijekom Domovinskog rata. Mi da nismo imali INA-u, ne bi nama nedostajalo samo municije i oružja. Nama bi nedostajalo i goriva, pa bi nam nedostajalo i goriva za grijanje, pa bi i motivacija bila teža, teži bi bili uvjeti ratovanja i tako dalje. Dakle, cijela ta industrija, i poljoprivreda, i energetska industrija je preduvjet opstojnosti Hrvatske ne samo u mirnodopskom razdoblju, nego naravno i u ratnom. Mi sustavno uopće na tome ne radimo. Još ćemo se prebaciti na te teme, ali sad sam se sjetio zdravstva, spomenuli ste ga malo prije. Dug zdravstva, uglavnom prema veledrogerijama, dosegne negdje oko 800 milijuna eura, što je upravo nevjerojatno. Međutim, taj dug se ne knjiži kao dug proračuna, nego izvan proračunska stavka. To je ta priča, mala laž, velika laž i statistička laž. Jer da je u okviru proračuna, onda on ne bi ovako idilično izgledao kako izgleda. Jesu li reforme zdravstva propale ili ih zapravo nikad nije bilo i ovoga pitanja koje se nastavlja na poljoprivredu? I tu mi se čini da nikad nijedna vlada nije shvatila da nešto realno mora napraviti sa zdravstvom, jer ti dugovi permanentno rastu, bolnice se stalno raspadaju i malo i pomalo ide privatizacija tog zdravstva i to na način koji je naravno najgori jer je nekontrolabilan. Je li tu isto namjera evidentna? Pa ja bih rekao prvo nebriga i nemar,
To je ono što ne očekujete od jedne domoljubne vlade, bilo koje ove ili onih prijašnjih. Zdravstvo je jako bitna kategorija države i ja kao liberal smatram da država bi trebala suziti svoje djelovanje, maknuti se od trgovačkih društava, poduzetništva i tako dalje, jer danas vi imate županijske firme koje rade kobasice, imate svega, imate razne agencije, imate svega. Dakle, država se bavi svim i svačim i ima udjele u tisućama trgovačkih društava, što smatram da ne bi trebala, ali ono s čim se treba baviti, osim vojske i obrazovanja, je zdravstvo, a zdravstvom se zapravo nikad nije bavila. Reforma zdravstva nije jednostavna za provest, ali nije jednostavna za provest zbog otpora samog sistema, jer danas ljudi jako dobro zarađuju unutra. Dug za veledrogerije vam raste otprilike 40 milijuna eura mjesečno. Znači mi smo sad na 800 milijuna, s time da je dospio dug je već 600 milijuna eura, to je znači nešto gdje smo već u crvenom. A ako raste svaki 40 milijuna mjesečno, znači mi smo za 5 mjeseci na milijardu ukupnog duga. On je izvanproračunska stavka, no međutim u ukupnom konsolidiranom javnom dugu on se vidi. Dakle, ipak taj ukupan javni dug prepoznaje i tu stavku, ne može se naravno sakriti. No međutim, kad uđemo sad dublje, što se zapravo u zdravstvu događa? Da li mi imamo bolje ili lošije zdravstvo danas? Mi čekamo, ja mislim na EMR su redovi čekanja i po, 600 dana. Prosječno vrijeme čekanja svih dijagnostičkih pregleda u Hrvatskoj je otprilike 130 dana. Dakle, redovi čekanja su ogromni. Reforma. Vi imate bolnice i bolnice i bolnice. Država je sad spojila sve pod svoju kapu, sve te bolnice. Nije napravila ništa. Vi dalje imate isti broj uprava i upravnih vijeća, imate isti broj birokracije, knjigovodstva, administracije, imate isti broj nabava. Svaka bolnica ima svoju nabavu jer to je njima jedan fenomenalan trezor u koji uvijek mogu zavući ruku i napraviti ono što im treba, ako ni zbog čega da se osjećaju bolje. Jel? No, međutim, nema nikakvih sinergija koje su napravljene. Znači, nemate zajedničku javnu nabavu, nemate zajedničko knjigovodstvo svih bolnica, da vi možete imati jedan softverski sustav koji prati sve bolnice, od slobodnih kreveta do performansi liječnika do financijskih parametara. Niko se nije ohrabrio napraviti, ni spomenuti, a kamoli napraviti, da bi u zdravstvu trebalo napraviti outsourcing privatnicima, to više tih nezdravstvenih djelatnosti. Znači, održavanje, čišćenje, pranje rublja, prehrana, to treba dati nekom ko je efikasniji, ko će u ukupnosti biti jeftiniji, a ako ne valja ga zamijenite odmah. Vi danas imate ljude koji rade održavanje u bolnici, pa oni nemaju materijala, ali ipak dobivaju plaću, pa se tamo oni muče. To je strašno za gledati. Ja sam vodio rekonstrukciju jedne od zgrada na Rebru, dok je još pokojni Ćorušić bio živi ravnatelj. Vidio sam izbliza kako izgleda zapravo održavanje tih bolnica. Ako se sjećate, bilo je legionele i svega. Da. Zašto? Zato što to nije održavano kako treba. Dakle, ne postoje redovni postupci koji onemogućuju da ta legionela se negdje usidri. Dakle, puno stvari koje se događa mi ne vidimo i onda vidimo samo posljedice. Izbila je legionela. Ima jako puno sepse. Ima jako puno praznih ležajeva, a mi imamo ljude koji ih čekaju. Neki ljudi u bolnicama su puno dulje nego što bi trebali. Dakle, totalni je nered, ali ovu vladu vam to ne brine i razlog, ni prošlo, ali razlog toga je zapravo u glasačima. Naši glasači, ja smatram, da su nedovoljno zainteresirani da se informiraju oko toga koja bi bila bolja alternativa. Činjenica je da se njima stalno nude loše alternative, jer recimo sad mi imamo na dva brda, imamo i Plenkovića i Milanovića. Ja osobno smatram da je to sve ista ekipa. Zašto? Tate su im obojici funkcioneri. Obojica su išli na pravni fakultet, s pravnog fakulteta su direktno u Ministarstvu vanjskih poslova, pa jedan u SDP, drugi u HDZ i sad oni vladaju Hrvatskom. Za mene to mi je jedna te ista ekipa. Jedina svjetla točka je turizam. Znam da ste jako kritični prema dosezima turizma i činjenica da smo se jako naslonili na turizam. Zanimljivo je kako se još zbrajaju, kao u komunizmu, zbrajaju se noćenja, a već 100 puta je objašnjeno da samo noćenje nije neki parametar. Vi možete spavati za 50 eura pa ćete potrošiti u restoranu 500 eura, to se nigdje ne. Mi dalje zbrajamo noćenja. Ja sam jedan put dometno mogli bi zbrajati ulaske u more i izlaske iz mora. Vjerojatno bi ta brojka bila ogromna.
Šalim se, turizam je najbolje što imamo, a opet ste jako kritični prema njemu. Ne, zapravo, možda ste me pogrešno razumjeli. Nisam ja kritičan prema turizmu. Ja mislim da turizam Republike Hrvatske je odličan, ali on je nama Bogom dan. Znači, mi tu nismo napravili puno. Mi samo iskorištavamo blagodati lokacije na koje se nalazimo i koje je stvarno prekrasno. Dobro, hotele smo napravili, ali uz more. Hotel da napravite 10 km od mora ne bi imao takve financijske prihode sigurno. Ali troškovi bi bili otprilike isti. Dakle, ja smatram da turizam je dobro došao. Ja smatram da turizam može dodatno rast, čak možda 2 puta u razdoblju od 10-15 godina. Primjerice, broj vezova u Hrvatskoj komotno bi mogao biti za 20.000 veći, pogotovo suhih vezova. Hrvatska ima prekrasnu obalu, prepunu otoka, imamo 1000 otoka, Italija to nema. Dakle, mogli bi imati turizam koji je još kvalitetniji i ima veće prihode nego što ima danas. Ono što mene muči je da je turizam toliko značajan, ali ne zato da ga mi sad smanjujemo. Nek on raste još i više. I ja smatram da turizam može i treba rasti. No međutim, nemamo industriju koja je drugi segment rasta BDP-a i općenito naše ekonomije. Ja smatram da trebamo krenuti ponovno u reindustrializaciju i to strukturirano i u jednom vrlo brzom periodu, jer će nas pregaziti. Jer pazite, turizam realno ne treba puno visoko obrazovanih ljudi. Nažalost, turizam je usluga gdje je razina obrazovanja koja vam je neophodna vrlo, vrlo niska. Ja smatram da Republika Hrvatska, koja danas ima duplo manje visoko obrazovane radne snage u strukturi radne snage, dakle od ovih zaposlenih koje imamo u Hrvatskoj, Slovenija ima 2 puta više visoko obrazovanih u strukturi radne snage. Ja bih rekao, njihova radna snaga je bolje obrazovana, možda i pametnija. A Njemačka i Velika Britanija imaju 2,5 do 3 puta više visoko obrazovane radne snage u strukturi radne snage. Zašto je to tako? Zato što imaju više industrije. Da li je to IT industrija, da li je to neka druga industrija, ali imaju industriju. Mi se oslanjamo na turizam. Prosječno obrazovanje u turizmu je puno manje nego što vam je prosječno obrazovanje neophodno da radite u nekakvoj robotskoj tvornici koja sklapa automobile u serijskoj proizvodnji ili u IT industriji, recimo sad umjetnoj inteligenciji i tako dalje. Da, htio sam vas pitati još jednu stvar. Vidio sam da ste se uključili u jednu raspravu, jedan fenomen koji ekonomski, barem meni nije shvatljiv, probajte ga objasniti. Ogroman jaz plaća u državnom i privatnom sektoru u korist državnom. Dakle, u zemlji koja je u kapitalističkom gospodarskom ustroju imamo plaću u državnom sektoru osjetno veće nego li u privatnom sektoru. Kako je to moguće i od kud to platiti realno? Pa mi to realno ne možemo platiti. Znači, jedan dio deficita proračuna, značajan više od pola, dolazi upravo od tog porasta plaća i porasta broja zaposlenih u javnoj upravi. Ako se ja ne varam, negdje oko 2,5 milijarde eura je deficit upravo zbog toga što su rasle plaće, a otprilike 700 milijuna eura godišnje vam je porast materijalnih troškova svih tih novih zaposlenika. Znači, vi zamislite si da je Plenković na početku mandata vam rekao da će on zaposliti u javnom sektoru, i to ne u vojsci ili policiji, nego u birokraciji 18.300 ljudi. Vjerovatno, kad smo mi to pitali Ministarstvo uprave, do danas vjerovatno i 20.000 ljudi. Tih 20.000 ljudi da samo sadi krumpir i prodaje ga, donio bi Republici Hrvatskoj par milijardi eura. Ovako oni su nama trošak par milijardi eura. Ali još gore od tog troška događaju se 2 stvari koje ste vi lijepo primijetili. Ljudi koji rade u privatnim tvrtkama, gdje je razina discipline, odgovornosti puno veća nego što je u javnom sektoru, i praćenje produktivnosti. Dakle, svaki poslodavac prati produktivnost čovjeka u privatnom sektoru. Manje ili više. I ima razumijevanje za tog čovjeka i sve je to u redu, ali prati. U državi niko ne prati produktivnost ničega. Ovo sad smo spomenuli malo prije bolnice, ali ko prati birokrate? Niko ih ne prati. Da. Prema tome, sad će se vama već se događa odljev, recimo, arhitekti, građevinci, kogod, rađe će raditi u javnoj upravi nego što će raditi na gradilištima. Na gradilištima imaš odgovornost, možeš završiti u zatvoru, neko može poginuti. Odgovoran si za financijske rezultate, ne? Ovdje nisi ništa. Radiš lijepo 8 sati, u 3-4 popodne si doma. U nekim gradovima i općinama vidim zaposlenici za vrijeme pauze odu obave špeceraje, odu kaj god treba. U privatnoj firmi to teško možete napraviti. Dakle, događa se odliv kadrova, događa se povećanje poreza, povećanje javnog duga i tako dalje.
Dakle, nemamo onda taj kapacitet. Mi se zadužujemo da bi dali plaće. Zamislite si da imate firmu d.o.o. koja godinama se zadužuje da bi platila plaće. Pa banka im ne bi dala kredit. Zašto Republika Hrvatska dobije te kredite? Zato što je ukupna naša imovina garant. Pazite, kad kažem ukupna naša imovina, i to je vaša privatna imovina, da Republika Hrvatska, kao što je Cipar svojedobno završi u stečaju, da je nelikvidna, da ne uspijeva vraćati svoje dugove, znate šta bi se dogodilo? Pa zaplijenili bi vam novac u banci. Sve ono što vam nije garantirano zakonom bilo bi zaplijenjeno. Dakle, naša stvarna imovina je kolateral tu. Da ne govorimo o mirovinama. Dakle, država završi u stečaju. Nema mirovina. A mi srljamo u taj scenarij. Zato što ne ulažemo novac za koji se zadužujemo, ulažemo to u potrošnju. A opet s druge strane politički je oportuno i to je Plenković stvarno vrh. Dakle, on etičke barijere, briga za Hrvatsku, on to nema. On je to negdje ostavio. On samo razmišlja da on i njegova stranka opstane. Čak bi prije rekao samo on. Kad bi se sa strankom događalo, to bomo vidjeli. Jel? Ali on želi opstati. I on je u stanju dati još. Vi da ga sad pitate da budu ugroženi sljedeći izborima, on će dići još plaću 40%. Pa to njega ne zanima. Dobro, energetska neovisnost je jedan od najvažnijih ključnih zapravo točaka svake suverene vlasti. Ja nisam pratio detaljno, ali ako se ne varam, nismo sagradili ni jednu ozbiljniju hidrocentralu, ne znam, 15-20 godina, da ne govorimo o drugim vrstama ulaganja, a energetska neovisnost je stvarno kapitalno važna stvar. U tom kontekstu odnosi INE i MOL-a su potpuno nejasni. Kad sam na početku govorio da bi trebalo bistriti neke teme, jer da ljudi zapravo ne razumiju o čemu se tu radi, meni se čini da kad god treba zagalamiti i tražiti nešto svoje, mi prešutimo. Oni, recimo, ne obnavljaju rafineriju u Sisku, nikom ništa. Ispadne problem oko plina, nikom ništa. Da ne govorim politički, Orban se šeta sa majicama Velike Mađarske, u uredu mu stoje te majice, pravimo se da to ne vidimo. Koja je zapravo suština odnosa INE i MOL-a? Nema dvojbe da je najveći gospodarski zločin bio prodaja INE, vjerojatno se slažete sa mnom, jer tu smo milijardu stvari, od milijardu stvari koje smo krivo napravili, mislim da je prodaja INE zapravo na razini veleizdaje. I sigurno sam da ta riječ nije pretjerana. Ali kako su putovali ti odnosi INE i MOL-a koji se stalno kompliciraju i permanentno su nejasni, zaključno sa sadašnjom pričom oko JANAF-a i tih priča da su Mađari čak htjeli to kupiti. Mi naravno to nećemo prodati, ali stalno nešto postoji iza zavjesa. Puno tema ste sad otvorili, evo ja ću krenuti nekim redom. Znači, prvo treba ljude osvijestiti da je Republika Hrvatska i ne tako davno, dakle prije 10 godina, bila u mnogim segmentima energetski samodostatna, primjerice u plinu, pa čak i u nafti. Također INA je u mnogim drugim zemljama imala fenomenalna nalazišta, zahvaljujući vrlo kvalitetnim inženjerima koji tamo rade i ljudima koji su se bavili zapravo strategijom razvoja INA u ono vrijeme. INA je jako bitna, no međutim i HEP je također bitan i kad ste već kod toga, zamislite se vi scenarij da je Plenković ovaj novac za koji je zadužio Hrvatsku za vrijeme svojih mandata iskoristio da kupi elektroprivredu Bosne i Hercegovine, dio elektroprivrede Slovenije koji se eventualno mogao kupiti, da je recimo izgradio solarne i centrale i vjetroelektrane, mi bi imali puno jeftiniju struju, imali bi političku polugu, kao što Orban ima političku polugu u Hrvatskoj, tako bi mi imali političku polugu negdje drugdje. Jer sjetite se, vlasništvo MOL-a je jednim dijelom bilo u ruskim rukama. Dakle, Surgutnjeftgas je bio kupio dionice na burzi i debelo ih je preplatio. Orban je, čim je došao na vlast, još više pretplatio, mislim oko 35% te dionice, samo zato da bude samo vlasnik MOL-a. Ovo što ste rekli, da li je prodaja INE izdaja, ja bih vas tu samo malo ispravio. Znam, dobar je tijek misli, slažem se s tim, ali nije problem u prodaji dionica INE. Problem je u predaji upravljanja INom. Tako. Reći ću vam o čemu je zapravo se radi. Primjerice, OMV Austrija ima samo 26% vlasništva nad OMV-om, a ima kompletnu kontrolu upravljanja OMV-om. Tako je postavljena stvar
da oni imaju kompletno upravljanje. Ja sam o tome jednom detaljno govorio i neću sad opterećivati vašu emisiju o tome, ali nije stvar u tom koliko ti imaš vlasništva. Ja mislim da je dobro da država se makne iz vlasništva, ali zadrži strateško upravljanje nad nekim tvrtkama. Primjerice, evo ja sam bio predsjednik uprave Croatia osiguranja, država tamo još uvijek ima 32%. Šta radi s tim? Niti dobiva dividendu, niti galami na skupštinama na ove kad nemaju performanse, a boga mi nemaju performanse uvijek svake godine, ali nema nikakvog utjecaja. Ja bi to prodao. Ili se bori za to, ili to prodaj. Ovo što ste rekli za odnos MOL-a i Vlade Republike Hrvatske, prvenstveno tu gospodina Plenkovića, imali ste niz dokaza gdje se njima izlazilo u susret. Zamislite si da smo nas dvoje vlasnici INA-e i da naša uprava ode na sastanak kod ministra sa MOL-om i potpiše memorandum u kome kaže da će naša uprava pomagati MOL-u da puni svoje rafinerije. Kad se oni vrate, vi bi rekli dve stvari, vjerojatno, jednu ili obje. Rekli bi koliko će INA dobiti para od toga što mi pomažemo MOL-u da puni rafinerije. Oni bi rekli, pa znate, bili je ministar, oni tam malo to stisnul nas je, pa evo mi smo to potpisali. Vi bi rekli, dečki, otkaz. Dakle, ne vrete vi raditi za mene, a pomagati MOL-u. Onda imate niz situacija gdje recimo MOL-u se, vi ste potpuno pravu, gleda kroz prste. Dakle, nepojmljivo je da je Sanader kazneno odgovoran i odležao, a da zapravo ugovor o prepuštanju upravljačkih prava je i dalje na snazi. Mnogi ljudi, ja sam inženjer, ja sam logičan, ali odvjetnici poput pokojnog Hanžekovića su tvrdili da je to jednostavno nemoguće. Ako ste nešto stekli kaznenim djelom, taj ugovor je ništetan automatski. Premijer Plenković je to spominjao, ali je rekao da je dobio pravno mišljenje koje govori da zapravo to ne može napraviti. Ja sam siguran da sam na njegovom mjestu i da sam platio 1.000.000 eura, ja bi dobio 10 pravnih mišljenja koja bi govorila da to mogu napraviti. Ja tu sugeriram da je on vjerojatno platio da dobi mišljenje koje je takvo. Onda ako se sjećate kad je govorio o otkupu INA, ja sam tad još donekle vjerovao u njega, on je 3 godine ugovarao posao sa Lazardom, francuskim, da napravi zapravo materijal oko otkupa INA. Pa su oni radili due diligence ovo ono levo desno. Dakle, 3 godine je to trajalo. Mi niko nikad taj materijal nije vidio. Niti je on nikad dao ponudu za otkup INA. On je pričao o ponudi za otkup INA, ali nikad ta ponuda nije postojala, realno. Jer šta da je postojala, onda imate dve situacije. Jedno je da je premijer kršio zakon jer je postojala ponuda, ali ona nikad nije javno objavljena i HANFA je trebala reagirati. Ili kao što je uprava INA objavila na Zagrebačkoj burzi, da ne znaju da postoji ponuda, ali ako bude postojala će objaviti. I oni nikad nisu objavili. Uprava INA je tu štitila sebe jer po zakonu o zakonu o zaštiti tržišta kapitala, mislim članak 45, vi morate to objaviti. Ako imate ponudu za preuzimanje, morate objaviti. Plenković nikad nije objavio svoju ponudu. Dakle, on ima jedan jako čudan odnos sa njima. Ja sam govorio primjerice o tome, HANFA je dala, gospodin Samodol koji je vrlo hrabar i vrlo energičan i po meni jedan dobar domoljub koji je vodio instituciju poput HANFA-e, on je podnio 2 kaznene prijave svojedobno protiv MOL-a zbog trgovanja dionicama. Ono što je on dokazao tim kaznenim prijavama je da je MOL kupovao dionice po višoj cijeni nego što je platio drugima. Vi kad imate ponudu za preuzimanje morate svima platiti isto. Razlika, recimo fond hrvatskih branitelja je bila oko 980 milijuna kuna. I to je gubitak, čisti gubitak za branitelje. Gospodin Plenković je zajedno sa DORH-om, koji je realno njemu pod krilom, dopustio da to prođe tako da se ta prijava odbaci. I to na način da je oduzeta USKOK-u, prebačena na DORH i u roku tjedan dana DORH je to odbacio. Tu postoji mogućnost da neko traži, ja sam uvijek pozivao saborske zastupnike da to traže i oporbu, da se napravi revizija tih kaznenih prijava HANFA-e, jer ja po mom osobnom mišljenju, ono što sam ja vidio i pročitao, ona je osnovana. Cijelo vrijeme se rade ustupci. Jedan od velikih ustupaka MOL-u je i to što ne kritizira kašnjenje rafinerije u Rijeci. Ustupak, gospodin Ćorić ga je napravio, protivno volji čak i ljudi iz HDZ-a s kojima sam ja sjedio, donio je odluku o zatvaranju Siska. Izlika je bila, tamo će se raditi biorafinerijsko postrojenje, neće se raditi. Tamo će se premjestiti proizvodnja bitumena koja je uzeta Hrvatskoj i premještena u Mađarsku, koja je jako značajna, bili smo izvoznik bitumena, danas bitumena nemamo, neće se raditi bitumen.
a maziva su se trebala premjestiti u Sisak. Nisu se premjestile. Sada smo mi vlasnici te firme, nas dva. Mi bi došli na skupštinu, mi bi smijenili upravu i Mađarsku i Hrvatsku. Rekli bi ne ispunjavate poslovne planove, radite nam štetu, a Sabor je donio energetsku strategiju Republike Hrvatske u kojoj Sisak mora ostati rafinerija. Jel? Da, čudni su tu puti politički. Vidio sam čitav niz Orbanovih izjava, njegova prisnost recimo s Dodikom, njegov vojni savez sa Srbijom. S takvim Orbanom odlične odnose ima Milanović. Čemu to pripisujete? Pa ja ne znam da li on ima odlične odnose s njim. Preko ljeta se viđaju, uvijek si komentiraju. Nisam nikad čuo logoreičnog predsjednika da napada Orbana, a nema koga ne napada. Da, to se slažem, da. To je malo njega ne. Nikad. Pa to je, ja bih rekao da se možda na neki način on njemu i divi, jer on je jedan autokrata koji je privremeno u Mađarskoj uspio. Vidjet ćemo sljedeće izbore. Ja mislim da mu je konkurent Peter Mađar. Nadam se da će on dobiti, jer Mađarska ne ide u dobrom smjeru, a nama je u koristi da sve zemlje u našem okruženju budu stabilne i da idu u dobrom smjeru. Kad sam rekao da postoji velika laž, mala laž i statistička laž, onda sam mislio između ostalog i na brojke oko iseljavanja. Mediji su puni podataka i Bogu hvala da smo došli do toga da se, mislim, prošle godine vratilo oko 10.000 Hrvata, a ta brojka je dobra i ove godine. Mislim da je do sada nekih 8.000. Dakle, pratimo taj trend i kažem hvala Bogu da smo do toga došli. Međutim, po ovom modelu velika laž, mala laž, statistička laž i dalje se gubi iz vida da i dalje iseljava 30.000 ljudi, odnosno 40.000 i dalje iseljava, 10 se vraća, dakle mi smo u minusu 30.000. Postoji li način da vratimo te Hrvate, da zadržimo Hrvate, ili je taj zov zapada, odličnih plaća, opće civilizacije koja je na nekoj drugoj razini toliko jak i toliko moćan da tu ne možemo puno napraviti? Pa Republika Hrvatska, nažalost, je u situaciji, kad bi to napravili metaforu sa kazalištem, a gospodin Plenković i njegova vlada ima predstavu, gledatelji su počeli odlaziti za vrijeme predstave. I to u takvom broju da smo po tome praktički najveći gubitnik u Europi. Razlozi odlaska tih ljudi najvećim dijelom su zapravo zbog neprihvatljive gospodarske i moralne klime koje vlada u Hrvatskoj. Pa ankete pokazuju da preko 50% građana koji su otišli iz Hrvatske zapravo ne mogu podnijeti više ovu korupciju i nepravdu koja vlada. One imaju puno dimenzija i očituju se u svim slojevima društva. Mi smo na neki način već postali imuni na njih. Čitamo novine, ali zapravo ne shvaćamo kakve posljedice to ima na našu zemlju. Dakle, osim odlaska ljudi, zemlje koje su ovako visoko korumpirane i gdje pravosudni sustav ne osigurava onu dozu pravednosti koju građani očekuju, zapravo se pokazuje da dugoročno propadaju. I mene je strah da su to samo vanjski indikatori našeg propadanja, odnosno ovaj odlazak ljudi iz Hrvatske. On nije odlazak zbog ekonomskih benefita vani. Manjim dijelom je, no međutim to nije ključno. Nažalost, ni povratak ovih ljudi u Hrvatsku nije zbog ekonomskih benefita, nego iz više razloga, od kojih je prvi da ekonomija Zapadne Europe značajno usporava. Također, ljudi su se uvjerili da kvaliteta života u Hrvatskoj, čak i sa manjim primanjima, je kvalitetnija nego što je u Zapadnoj Europi i to su ključni razlozi povratka. No, međutim, dobro ste primijetili da je prirast stanovništva još uvijek manji nego što je broj umrlih ili onih koji su otišli iz Hrvatske. Dakle, mi još uvijek svake godine gubimo jedan veliki grad poput Vinkovaca, Pule i tako dalje. To je neodrživo. I ovaj povratak ovih 10.000 smo dočekali opet neorganizirano, zar ne? Pa Republika Hrvatska, odnosno vlada, je imala nekoliko pokušaja da te ljude stimulira da se vrati. No, međutim, kao što ja sam malo prije rekao, čini mi se da se oni nisu vratili zbog toga, nego zbog drugih vanjskih razloga. Da, jesmo ih nepripremljeni dočekali, no međutim to nikog više ne iznenađuje. Ne? Da, svi su se pomirili s tim. Da. S druge strane, što se tiče uvoza radne snage, taj se problem moralno nekako diskretno prebacuje na
na vas poduzetnike, jer kao vi tražite veći broj uvoznih dozvola, pa ste, dakle, poduzetnici su krivi, zato jer ovdje imamo, ne znam, 200 ili koliko tisuća, 150 tisuća stranih radnika. Koja je puna istina ove priče? Pa to trebalo bi prvo napraviti dvije osnovne kategorije, naravno moglo bi i više, ali jedna kategorija vam je rast potreba za građevinskim radovima u Republici Hrvatskoj. Procjena je da je potreba u zadnjih nekoliko godina od potresa na ovamo, znači sad potres pa onda MPO, potreba za građevinskim radnicima narasla 60.000. Mi te ljude nemamo i također zbog plaća i zbog 60.000 građevinskih radnika je povećan broj u zadnjih recimo 6-7 godina. To je veliki broj, on je održiv, naše i lokalne tvrtke su uspjele dobrim dijelom zapravo privući te radnike, no međutim nije bilo domaćih radnika. Čak nije bilo niti radnika u susjednim zemljama, nego smo morali, bili smo primorani zapravo uzimati iz dalekih zemalja, što prije nije bio običaj. Znači Egipat, Nepal i tako dalje. Bangladeš, Indija i tako dalje. Tako da to je jedan segment. Drugi segment je praktički nenadoknadiv, a to je da su ljudi odlazili iz privatnih kompanija, ne čak toliko u inozemstvo, nego su odlazili raditi u javne službe. To je ono što smo rekli, da je oko 20.000 ljudi iz privatnog sektora zapravo prešlo raditi u javne službe umjesto da se javni sektor smanjio. Dakle, odlična prilika za premijera Plenkovića da restrukturira hrvatsku ekonomiju je bila kad smo imali visoki rast BDP-a, mogao je smanjiti javnu upravu, povećati njezinu efikasnost i ovu potrebu za radnom snagom nadoknaditi iz javnog sektora. Dakle, on je iz bunara radne snage uzimao ljude, 20.000 ljudi, i na taj način zapravo još pogorsao situaciju. Naravno, on se hvali i kaže da je nezaposlenost izrazito niska. A da, niska je. Pa niska je. Ako on zaposli još 20-30.000 ljudi, bit će nula, valjda, jel? Dakle, to nije normalna situacija. On je trebao ovo iskoristiti, ovaj benefit dobrih dana, dobrih godina, kad smo mogli za restrukturirati cijelu državu. I bili bi mu zahvalni, no međutim ovog trenutka mi smo se pretvorili u uvozno društvo radne snage koje uopće nije jeftina. Dakle, uvozna radna snaga, vi morate plaćati spavanje, ponekad i prehranu. Vi morate plaćati njihovu edukaciju. Vi trpite njihovu neefikasnost koja proizlazi već iz toga što oni ne znaju ovaj kontekst u kom rade. Oni ne znaju ni zakone, ne znaju jezik, vrlo su neefikasni i tako dalje. Vi kad hodate po gradilištima, a ja se bavim vođenjem investicijskih projekata, pa vidite te strance, vi se pitate šta bi bilo da kažeš pazi pada. Ništa. Ja ne znam njihov jezik, ja ću to reći na hrvatskom, oni vjerojatno ne bi ni trznuli. Jel? Dakle, mi imamo stvaran problem da taj uvoz radne snage je neproduktivan, neefikasan i pokriva trenutne potrebe za takvom radnom snagom. Dobro, ali je li ovo realni početak zamjene stanovništva? Mi uporno povlačimo poteze koje bi Hrvate masovno ili masovnije vratili, a ovdje gospodarstvo navikavamo na radnike iz Bangladeša i to će sutra, kad stignu i njihove obitelji, biti trajno stanje. Jer ima neko svijest o tome da je to onda jedna potpuno druga priča i sa morem komplikacija, potpuno drugačijih i većih od toga da nam fali građevinskih radnika. Pa mi se uopće nismo pripremili na to. U puno segmenata smo zapravo i dan danas tu za ostatku. Dakle, vi nemate niti prigodan smještaj za te ljude. Ti ljudi se sada polako počinju organizirati, pa imaju i proteste oko plaća, oko neplaćanja, ne znam čega sve ne. Dakle, oni sad postaju i društveno aktivni. To su dobrim dijelom i ljudi koji imaju drugačije kulturne navike i vjerske navike od nas i sigurno je da će to donijeti promjenu u društvu. Da li će se to nama sviđati ili ne, ja pretpostavljam da velikoj većini Hrvata nastavak života kakav su oni imali, a tu uključujem i kulturnu uključivost i sigurnost kad izlazite navečer van i tako dalje, bit će smanjena, nažalost. No, međutim, sami smo se za to krivi. Dakle, opet jedan dio ljudi je otišao, s druge strane, mladi nemaju motivaciju da imaju obitelj, a produktivnu obitelj u smislu da imaju i djecu i da na neki način kompenziraju ovaj demografski pad, a vlade cijelo vrijeme zapravo su pasivne. Dakle, od kad je počela migracija, još za vrijeme Milanovićeve vlade, postojalo je potpuno nerazumijevanje za to. I mi imamo neke skrivene bumerange koje nas i dan danas čekaju. Primjerice, Republika Hrvatska je potpisala sporazum kojim
migranti koji nisu prihvaćeni u drugim zemljama trebaju se vratiti u onu zemlju gdje su prvotno registrirani. Što znači da već danas se odvija, i to vidite zrakoplovima, stvarno ponekad dolaze i vrlo opasni ljudi. Koje su brojke? Imate neku statistiku? Pa ja mislim da je ta statistika dosta skrivena jer bit će uznemirujuća, ali nama bi se moglo dogoditi da ljudi koji se vraćaju iz tih zemalja, pogotovo sad pod ekonomskim pritiskom, dakle ja mislim da će i Francuska i Njemačka i sve velike zemlje, tako je, ali to će početi u tisućama. I bojim se da bi Hrvatska tu mogla postati hotspot, ali sjetimo se, to su ljudi koji ove zemlje ne žele. Dakle, to su ljudi koji su manje poželjni zapravo unutar Europe, a zapravo će prebivati i dalje ovdje. Ali to je na neki način opasnost za našu zemlju i tu ne vidim ništa produktivno. Da stvar bude najgora, izlaz iz ovog gospodarskog stanja zapravo nama se nameće već deseta godina. I vi ste spomenuli taj fenomen, mislim na hrvatske iseljenike. Ali čini se da su ideološki razlozi toliko jaki, što je nevjerojatno, da su sve hrvatske vlasti do sad odbile primiti se tog posla ili odbile jedan projekt organiziranog, masovnog, kako hoćete, ne samo povratka iseljenika, nego ulaganja tih iseljenika. Ja sam vani razgovarao sa desecima i desecima ljudi koji su me uvjeravali da su stvarno bili spremni uložiti u niz projekata ogromne novce. Poljski iseljenici su digli Poljsku na noge, irski iseljenici su digli Irsku na noge. Hrvatski iseljenici imaju toliko novaca da mogu podići Hrvatsku na noge, ali svaka vlast to gura sa strane, oni im zapravo ideološki suspektni su im, negdje su im na razini ove možemovske priče o radikalnim desničarima, o neoustašama, rađene. I to je fantastično kako ta priča funkcionira gotovo svih ovih 30 godina. Jedini je Tuđman bio taj koji je inzistirao na tome da se ti ljudi vraćaju, da dolaze, da ulažu. Nakon Tuđmana je ta priča potpuno stala. Kad smo kod statistike, iseljenici su 2018. poslali novce u Hrvatskoj u visini od 5% BDP-a. To je tad bilo više od svih tadašnjih inozemnih ulaganja kojima smo pljeskali. Prije 2 godine, 2023. poslali su 5 milijardi i 700 milijuna eura, što je bilo nevjerojatnih 7,1% BDP-a. Godinu dana ranije su poslali 7,6%. To je polovina zarade od velikog hrvatskog turizma. Dakle, nama je rješenje na dlanu. Je li moguće da je ta ideološka zatrovanost do te razine jaka da se na te ljude gleda bolje ne ako se ovamo? Ja se 33 godine bavim investicijama, radio sam 7 godina u inozemstvu. Mislim da vam tu ideologija nije ključna. Čak šta više, ti ljudi naravno da donose jedan novi duh koji je dobrim dijelom poduzetnički i kapitalistički, jer ljudi koji iz jedne zemlje žele ulagati u drugu hrabri su, znaju šta rade, determinirani. I mislim da tu ideologija nije problem. Jer niti će oni biti u nekoj brojnosti velikoj. Veći je problem što naše institucije ne osiguravaju kontekst u kom bi vi mogli imati ulaganja u našu zemlju. Ove brojke koje vi spominjete, to su novčane dotacije koje dolaze, one nisu ulaganje, to je više za potrošnju nego što su to nekakve kapitalne investicije. Ovim obiteljima. Dobro, a zašto velike strane firme uporno zaobilaze Hrvatsku? Čemu je kvaka? Što to Mađarska ima da Hrvatska nema? Upravo iz istog razloga zašto nam građani odlaze iz Hrvatske, iz istog razloga strane kompanije ne žele imati kapitalna ulaganja u Hrvatskoj. Birokracija je spora, korumpirana, dakle u vladi premijera Plenkovića pola kolega je završilo privedeno od USKOK-a, a vjerovatno još jedan dio je uspio zaštititi. Tako da pitanje je kako bi ta bilanca izgledala. I na kraju krajeva pravosuđe nam je jako sporo. Dakle, poduzetnici žele da kad neku robu proizvedu i isporuče, žele imati sigurnu naplatu. U Republici Hrvatskoj pravosuđe djeluje vrlo, vrlo sporo. Procesi traju 10-20 godina, to je već životni vijek nekog čovjeka, barem poslovni životni vijek. Dakle, spora birokracija, komplicirana birokracija, korupcija i pravosuđe jednostavno odbijaju svakog investitora. Mnoge strane kompanije ni ne žele se javljati recimo na javne tendere, jer njihovi vlasnici koji na razini svijeta su prisutni u mnogim zemljama, 50-60 zemalja, na javnom tenderu riskiraju imati određenu mrlju kriminala i zato izbjegavaju recimo javne tendere. Do te razine? Do te razine.
Dobro, kad sam rekao da su poljski iseljenici podigli na noge Poljsku, a Irsku, mislio sam upravo na ovu suradnju. Poljska država je pozvala viđenije poljske intelektualce, ulagače i privrednike vani, napravila jedan gremi pametnih ljudi, kad je Poljska ulazila u Europsku uniju, rekla pomozite, dođite, pomozite Poljskoj. Kad sam govorio o tome, mislio sam to isto je napravila i Irska i Hrvatska je mogla pozvati i može pozvati 20, 30, 50 uspješnih ljudi izvana i reći dođite, uložite konkretno tu i tu i pomozite. To nismo nikad napravili. Mi bi te ljude trebali privoljeti da dođu. A mi smo imali situacije gdje smo mogli, kako se kaže, savinut ruku, pa nismo opet doveli nikakve investicije. Primjer vam je kupnja Rafala. Kod kupnja Rafala ili općenito vojne opreme Leoparda, uobičajeno je bilo da se dogovaraju takozvani lom poslovi, odnosno kompenzacija. Da onda ta zemlja od koje kupujete barem jedan dio tog novca vrati ulaganjem. Na primjer, Francuzi su mogli proizvoditi Renault Twingo ili barem neke dijelove kod nas, Njemci nešto drugo. Naša vlada nije našla za shodno ni kad ima situaciju gdje može savinuti ruku i ne samo stimulirati, nego i pritisnuti drugu stranu da investira u Hrvatskoj, ona to nije napravila. Srbija, Mađarska rade to bolje od nas. Mi imamo čak i onu agenciju za investicije u Republici Hrvatskoj. Ja ne znam da li je neko ikad te ljude vidio. A tamo je radilo par odličnih ljudi, ali oni nikad nisu mogli doći do izražaja. Vi u Srbiji dobijete jednu osobu koja vas vodi kroz sve procese i otklanja sve što vas usporava. Dakle, ta osoba bi u Hrvatskoj zvala HEP, vodovod, referente, koga god treba, katastar, zemljišne knjige, da ubrzaju procese koji kod nas izrazito dugo traju. Ja sad imam recimo jednu situaciju, potpuno neočekivanu. Mi imamo neuredne zemljišne knjige, još uvijek, šta god vlada htjela reći. I sad je u tijeku nekakva harmonizacija katastra i zemljišnih knjiga i jedan elaborat koji se treba provesti, sad se neće provesti mjesec dana jer APIS radi na tome. Kako da ja nekom stranom investitoru objasnim da nekakva državna informatička tvrtka mjesec dana radi na sinhronizaciji 2 parcele u svom sustavu? I evo za kraj, špekulira se o svemu i svačem, pa se špekulira o tome da bi se Europska unija mogla raspasti. Vidio sam jednu sjajnu kolumnu Ivice Sole koji govori o tome da ako Trump pokaže onu naivnost koju je Roosevelt pokazao sa Staljinom, Trump sa Putinom, Hrvatskoj se ne piše dobro jer su onda zapravo sve opcije na stolu, da tako kažem. Kako vi gledate na ta predviđanja, strahovanja i analizu? Ja mislim da je naša pripadnost Europi kao korpusu zapadne demokracije odlična. Ne samo da nam tu nam je mjesto. Tu nam je mjesto, jesmo na periferiji, ali tu nam je mjesto. Mi smo za razliku od naših susjeda bili stotinama godina u zapadnom svijetu dok su oni bili dio istočnog svijeta i skroz druge kulture i to ostavi posljedice na institucije i ljude koji su tamo živjeli. Ja mislim da mi pripadamo Europi. Činjenica je da Europa ima danas jako slabe lidere. Općenito cijeli zapad ima slabe lidere koji sporo donose odluke, donose loše odluke. U mnogim slučajevima su ti lideri korumpirani, da li svojom pozicijom, da li nekim interesima, a ponekad i skroz osobno. Naravno, to se vidi i na našoj zemlji, to se vidi i na drugim zemljama. Mislim da Europa je u opasnosti i kad slušate ljude poput Stephena Howea koji je osmislio generacijsku teoriju, mislim da smo u lošem ciklusu. Dakle, imamo slabe vođe i neminovno je da će doći teška vremena. I Republika Hrvatska bi se trebala za to pripremati u svim ovim segmentima. Ne samo sigurnosno vojnom, jer tu nikad nećemo moći napraviti nešto što će nas sačuvati dugoročno. Možemo nekome pokazati zube, ali realno naši zubi su mali. Dakle, Mađarska je veća od nas, pa i Srbija je veća od nas. Ne možemo se sa svima njima boriti odjednom, ali ono što možemo napraviti ekonomiju koja je izrazito otporna i možemo imati visoko obrazovane ljude koji će naći načina za inventivna preživljavanja, bez obzira je to ona ekonomska, poljoprivredna ili vojna. Evo, Ukrajina je pokazala da paradigma ratovanja je potpuno drugačija. Dakle, zemlja za koju se mislilo da će Rusi pregaziti u 3 dana, sam Putin je pretpostavljen tom misijom, sad već 3 godine zapravo se muči tamo i imaju stotine i stotine tisuća poginulih.
Da ne govorimo o tome da se iscrpljuju i ekonomske, ali i vojne rezerve obje strane, a Europa koja ima puno više, 10-11 puta više stanovnika nego Ukrajina, zapravo se smatra da je ugrožena od Rusije. Ja smatram da je to glupost. Europa je najviše ugrožena sama od sebe, od svoje slabosti i može kao i Rimsko carstvo propast samo radi svoje dekadencije i nečinjenja. Da, slažem se i bojim se da ste u pravu. Gospodine Vanđelić, hvala vam lijepo. Hvala vama na pozivu i ugodnom intervju. Poštovani gledatelji, evo, čuli ste prvu emisiju u Areni s Tihomirom Dujmovićem. Mi se vidimo idući tjedan, do onda u međuvremenu, u petak, u Hrvatskom glasniku. Moja kolumna već rano ujutro je na portalu, pa evo kog zanima, Hrvatski glasnik, petak i moja kolumna, a mi se vidimo idući tjedan, do onda moje poštovanje.